ndabaramukije bene data, ndabaramukije inshuti z'umusaraba, nongera kubifuriza amahoro y'Imana. Jeanne Hatunga wongeye kugaruka nongera kubaramutsa abari mu bibazo, abari mufise ibigeragezo, abafise mu burwayi. Imana irushaho kubana nabo, iborohereze, kandi nabo mbasabiye kwihangana. Abamerewe neza nabo bari mu bihe byiza, nabo bakomeze gushima Imana, kuko gushima burya nabyo birakenewe, nibyo Imana idusaba. Nyuma rero ubushize twaganiriye ku nzira ya gatanu, inzira dushobora gukoresha kugira ngo tugire ubuzima bwiza, ubuzima buzima. Twavuze yuko dutegerezwa kugabanya amaganya, tukagabanya amarira, tukagabanya kwidoga, ahubwo tukongera gushima, tukongera amashimwe kugira ngo turusheho kumva mu mibiri yacu, mu byiyumviro byacu no mu mitima yacu hamerewe neza. Tugakora ilisite y'ibyiza byatubayeho, ntidukomeze kugira lisite y'ibibi, kuko nibyo bituma dukomeza kugira amaganya no kwihebura. Uno munsi rero tugira dusubire gusubiramo ibyo twakora kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza, ubuzima buzima, ubuzima bwo kuraba imbere tukagira intumbero nziza. Ingingo ya gatandatu, inzira ya gatandatu dushobora gukoresha kugira ngo tugire ubuzima bwiza, niyo kuvuga ngo kora amahitamo meza, uhitemo ibigufitiye akamaro. Murabizi neza nk'abana b'abantu dukunda kugira ibihe byinshi bituma duhitamo nabi, ugasanga umuntu akoze ibintu bimufitiye ingaruka mbi, ibintu bimuzanira intambara, bimuzanira ibibazo, kandi muri urya mwanya yabikoze atabanje kwiyumvira cyane. Niyo mpamvu twavuze tuti dufate umwanya wo kwiyumvira mbere yuko dukora ikintu, cyangwa se ari nk'ibyo ugiye kuvuga, tugerageze kuzajya tubanza kwibaza, mbega ibi ngiye kuvuga bifise ingaruka ki kuri jewe no kuba tubana no kubavandimwe no ku nshuti. Nimba ari ibyo ugiye kurya ubanza wibaza ati mbega ibi ngiye kurya bifise ingaruka ki, mbega bifitiye akamaro. Nusanga ingaruka mbi arizo nyinshi, gerageza ubigabanye rwose, nibigukundira ndetse ubireke. Nusanga ibyo wari ugiye kunywa, ibinyobwa ari ibigufitiye ingaruka mbi gusa, ari ibikwicira ubuzima, gerageza ubihebe, urebe ko wobiheba kabisa kugira ngo ubuzima bwawe busheho kumererwa neza. Nusanga bifite akamaro naho ubinywe, cyangwa ukomeze ubirye nimba ari ibyo kurya, kandi nimba ari ibikorwa naho ukora. Hariho ibikorwa dukora, hari akazi dukora bakatubwira neza ko gafite ingaruka kuri twebwe, ariko kubera ko dukomeza kuraba twabanga kadufitiye inyungu, ugasanga wanashaka ugasanga harimo amafaranga menshi, tukavuga ati aka tuzokaronka nk'amahera meza, tugakomeza tukagakora, tugakomeza tubabikora ibyo bikorwa, ariko ugasanga mu minsi n'imbere nibyo bikwicira ubuzima. Uwundi muntu niwe yakunda kuvuga ngo ari gukorera imva, aho kugira dukorere amahera azogura imva bazoduhambamo mu minsi 2 cyangwa 3 iri imbere, mu myaka 2, mu myaka 5, gerageza ahubwo ukore bike, ukora ibyiza, ibikorwa byiza bitakononera ubuzima. Muribuka neza ko twavuze ko ubuzima atari ubuzima bwo mu mubiri gusa, ahubwo hari ubuzima bwo mu mutwe. Ibikorwa byose biza kononera ubuzima bwawe bwo mu mutwe, wotuma ubiheba, ugakora ibitagira ingaruka mbi kuri wewe, ukagira ubuzima buzima, ubuzima bwiza. Ndibuka ko hari umukozi w'Imana yigeze kuvuga ngo Imana ntabwo izokubaza ibyo wakoze nabi gusa, ngo ahubwo izokubaza n'ibyo utakoze kandi wategerezwa kubikora. Twibuke neza rero yuko ibintu byose bizodushira mu rubanza, tugerageze turebe ibyo tugiye gukora mbe bifise ingaruka ki. Gerageza ukora amahitamo neza. Cyane cyane twongere tuvuge kandi kuri ubuzima bw'imibanire yacu hagati yacu n'abandi bantu, gira naho nyine amahitamo meza. Mu gihe uri kuhitamwo abagenzi bawe, raba abagenzi akamaro bagufitiye nakahe. Nimba abagenzi bawe, nimba arabo mubana, nimba arabo muvugana, nimba arabo mwirirwana, nimba arabo ibyo ukora byose muri kumwe n'abandi bantu, raba mbe bakwigisha iki. Nimba bakwigisha ibintu bibi gusa, nimba ari babandi baguma bidoga bidodomba, nimba ari babandi baguma bavuga ibintu bibi gusa, nimba babandi buzuye amashari n'inzankano, nawe uzosanga ari byo wisanzemo. Ibyo rero gerageza rero ukuntu wobikuraho, ugabanye cyangwa se ubahebe. Ariko nimba ari abagenzi beza bakwigisha gushima Imana, bakwigisha kunezerwa, bakwigisha inzira nziza wokora kugira utere imbere nawe witeze imbere, abo sawa, komeza ugendane nabo. Fata ingingo nziza, hitamo ibigufitiye akamaro mu bintu byose ukora. Ibyo ugiye kurya ubanza uraba akamaro bizokugirira mu mubiri wawe, cyangwa ko bitazokonona mu buzima bwo mu mutwe, cyangwa ko bitazokonona mu minsi iri imbere. Ingaruka z'ibintu byose tugiye gukora tubanze tuzirabe, tugerageze turaba ukuntu twoza tubanza tukibaza, mbe ibi tugiye gukora bifite akamaro ki, ibi tugiye gukora bifite ingaruka ki ku buzima bwacu, ubuzima bw'umubiri, ubuzima bwo mu mutwe no mu buzima bw'impwemu.
hariho ibintu byinshi usanga dukora, hariho ibintu usanga tuvuga bikatwononera ubuzima bw'impwemu, ugasanga twarapfuye duhagaze, tugenda twarapfuye kweri, tudashobora no kugira ikintu kizima tuvuga. Mu byo tuvuga byose ugasanga ni ibintu bibi gusa, ubuzima bw'impwemu bwacu buba bwarononekaye. Cyangwa ugasanga no mu bo tugendana nta kintu k'impwemu nziza batubwira, nta n'icyo natwe tubabwira, ahubwo ni ibintu bibi gusa by'amaganya, by'inzankano, by'amatiku. Ibyo byose rero tugerageze kubikuraho, dufate ingingo nziza, duhitemo kugendana n'abantu beza, abantu badufitiye akamaro. Duhitamo kurya ibyo kurya byiza, ibyo kurya bizotugirira akamaro, apana ibyo konona ubugingo bwacu, cyane ibyo konona umubiri wacu. Duhitemo kurya ibyo kurya bizotugirira akamaro. Ikintu cyose ugomba gukora, banza wibaze mbega ingaruka yacu ni ikihe. Hariho kandi umurongo wo muri Bibiliya wo muri Zaburi igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere gushika wa 4, aho umunyezaburi yavuze ati arahiriwe, hahirwa umuntu atagendera mu nzira y'ababi, adakurikiza imigambi y'ababi, kandi ntahagarare mu nzira y'abyaha, ahubwo yama yiyumvira amategeko y'Uhoraho niyo yishimira, ngo uwo azohwana n'igiti kiri hafi y'amazi cama imbuto ibihe byose. Abagenzi bose bahaciye basoroma kuri ibyo byamwa bakabibi, bakanezerwa, bakavuga ati iki giti kimerewe neza. Natwe rero tugerageze kumera nk'iki giti kiri hafi y'amazi. Ibyo ukora byerekane neza ko uri umuntu mwiza, ibyo uvuga abo ubibwira babone ko uri kubabwira ibintu byiza bibafitiye akamaro, kandi nawe bikugirira akamaro wowe ubwawe. Ibyo ukora byose rero, ibyo dukora byose tugerageze turabe, dufate ingingo nziza, dukore amahitamo meza, duhitemo bizotugirira akamaro, tureke guhitamo ibitwononera ubuzima. Ubuzima bwo mu mutwe buzohamererwa neza, ubuzima bwo mu mibanire yacu n'abandi nabwo buzomererwa neza, kandi abo tubanye nabo bazobigiramo inyungu. Ubuzima bw'impwemu nitwahitamo neza, tuzahitamo ibintu bizima bisazodushira mu rubanza, ahubwo bizotuma tunesha, bikazotuma tugira umunezero n'aya mahoro, tukabaho neza. Ubwo rero umwe wese muri mwebwe ndamwifurije kugira ubuzima bwiza, ubuzima buzima. Mwese muhitemo neza, muze mubanza mwiyumvira ibyo mugiye gukora, ibyo mugiye kuvuga, ibyo mugiye kurya, ibintu byose mbega muhitemo neza, mufate ingingo nzima zitume turushaho kugira ubuzima bwiza buzodushikana imbere. Murakoze cyane, mubane n'amahoro y'Imana. Sawa, bye.